Poštovani pratioci Facebook stranice Srpskog pokreta Dveri, pomaže Bog svima, dobroveče i dobrodošli u novo izdanje emisije Promena sistema sa Boškom Obradovićem, u kojoj svakog ponedeljka od 20 sati razgovaramo o nekom od delova programa Srpskog pokreta Dveri sa ljudima koji rade na tom programu i koji mogu da vam zapravo prikažu šta to zapravo znači u praksi naša centralna ideja promene sistema. Mislim da ćemo se lako složiti da su se u Srbiji menjale vlasti, ali da se korumpirani sistem ovde nije promenio za 30 godina od obnove višestranačja, a u mnogim stvarima još od 1945. godine. Mi smo zato u ovoj emisiji želeli da prikažemo šta to Srpski pokret Dveri ima da ponudi kao alternativu ovoj vlasti. Dakle, govoreći o tome da mi nismo samo hrabra opozicija protiv jedne kriminalne i nedemokratske vlasti, već i nudimo sasvim konkretan program šta bismo, kako mi uradili da smo vršioci vlasti u ovom trenutku. I u proteklih praktično 6 meseci, ne samo kroz ove emisije, već i kroz brojne konferencije za medije, okrugle stolove i druge javne i medijske nastupe, predstavili smo gotovo kompletan program Srpskog pokreta Dveri i evo večeras predstavljamo za nas možda i najvažnije dve završne javne politike, a to su porodična i socijalna politika. Moji gosti su autori ove dve javne politike iz naših stručnih saveta, profesor dr. Tamara Milenković-Kerković, potpredsednik Srpskog pokreta Dveri, član predsjedništva i koordinator stručnog saveta za socijalnu politiku, i Saša Ilić, također član predsjedništva Dveri i koordinator stručnog saveta Dveri za porodicu i porodičnu politiku. Pomaže Bog i dobrodošli u emisiju. Bog ti pomogu, bolje vas našu. Ono što u samom uvodu želim još da dodam jeste da je porodična politika samo srce političkog programa Srpskog pokreta Dveri. Evo, za 22 godine koliko Dveri postoje, onih prvih 12 godina kao časopis i udruženje građana, a ovih posljednjih 10 godina kao politička organizacija, bukvalno je porodica bila i ostala naša prioritetna, najvažnija tema kojom se bavimo. I evo baš danas, pripremajući se za ovu emisiju, evociram uspomene sa gospodinom Ilićem, koji je svojevremeno kao osnivač društva za biološku i duhovnu obnovu Istočnik iz Knjaževca, zajedno sa nama iz Dveri, pokrenuo Sabor Srpske omladine, kasnije onu nevladinu inicijativu Pokreta za život i niz drugih projekata kojima smo evo 2 decenije bavimo temom porodice i zaštite porodičnih vrednosti u Srbiji. Pa možda je prilika da na početku ovog našeg razgovora se podsjetimo nečega od svega toga što smo radili, još od tih prvih sabora Srpske omladine 2001. pa Pokreta život 2003. i nadalje, onih čuvenih porodičnih šetnji koji su Dveri organizovale od 2009. 2010. Evo recimo i posebnog tema broja časopisa Dveri Srpske iz 2009. koji je u celini posvećen porodici i borbi za opstanak u biološkom, duhovnom, moralnom i socijalnom smislu savremene srpske porodice danas, pa sve do 2011. ulaska Dveri u politiku i novog narodnog dogovora u kome smo upravo prvi put na srpskoj političkoj sceni stavili porodicu na prvo mesto. Kasnije su Dveri postale i član Svetskog kongresa porodica, najveće međunarodne organizacije za zaštitu porodičnih vrednosti, i u svemu tome moj večerašnji gost, gospodin Saša Ilić, igrao je jednu veoma važnu ulogu, praktično 2 decenije na braniku ove zajedničke borbe za porodicu i zaštitu porodičnih vrednosti. Sale, drago mi je da se vidimo i da smo pune 2 decenije zajedno u ovoj velikoj borbi. Volio bih da se ti osvrneš pre svega na istoriju ove borbe i onoga što si i sam radio kroz Društvo za duhovnu i biološku obnovu Istočnik, ali i što smo zajedno radili kroz Sabor Srpske omladine, Pokret za život, pa evo do naše zajedničke političke organizacije. Zahvaljujem se na mogućnosti da mogu da pričam na ovu temu i baš mi je bilo drago da evociramo i ove uspomene i kroz ove materijale koje, spremajući se za ovu emisiju, ja sam pogledao šta još ima kod kuće od toga šta smo radili, pa su to neki tragovi koji su ostali, koji nas podsjećaju na to neko vreme koje smo prošli.
To su bila lepa vremena, mi smo bili i mlađi, i puni entuzijazma, koji nas još uvijek nije napustio. Samo ne mogu da budem zadovoljan što nismo uspjeli u onome što smo tada još počeli malo više. Bili smo na neki način i proroci, jer smo pokrenuli temu porodice i porodične politike i zaštitu porodice. Shvatili smo još tada kao mladi ljudi, mnogi studenti, neki tek u zasnivanju brakova, tek smo počeli da zasnivamo svoje porodice, da se rađaju deca kao neki mladi ljudi. Vidjeli smo da za opstanak u 21. veku moramo nešto da promenimo u našem društvu. Shvatili smo da mi nismo vaspitani za porodicu, brak i roditeljstvo, da nama nešto fali, da u to tada komunističko neko vreme da smo se rađali, vaspitavali da učiti školu, da ne radiš, ne možeš ti toliko malo da radiš, ne možeš toliko malo biti plaćen koliko mogu malo da radim i tako dalje. Tako da smo svi osjećali zasnivanje porodice i porodični život kao neki teret, neku obavezu, tradiciju koja nam se nameće, a ujedno smo osjećali da treba i pobeći od toga. Mnogima su roditelji pričali nemoj ti da se zarobiš kao ja, nemoj da ulaziš u to tada. Mi smo shvatili da je to pogrešno, ali nismo znali šta i kako treba. I onda smo sami počeli to da otkrivamo kroz te sabore srpske omladine, da shvatimo kako smo mi u stvari i nastali, kako nastaje život od začeća. Pa su tada studenti sa medicinskog fakulteta, dr. Nemanja Zarić i Vladan Mudrinić pokrenuli taj pokret za život, povezali se sa svetskim udruženjima, pro-life udruženjima u svetu, pa smo tu prevodili, gledali filmove, šta je snimano i zajedno se učili i otkrivali kako da mi uradimo svoj porodični život, kako da dođemo do toga, a i kako bi ovo društvo trebalo da izgleda i kako mi u njemu. Tada kao mladi entuzijasti očekivali smo da će tadašnje društvo i država oberučke da prihvati jedno tako neke mlade ljude koji su svesni, orijentisani i da ćemo imati svu moguću podršku da zajedno preporodimo ovo društvo. Međutim, došli smo u kontakt sa svim institucijama, sa svim političkim partijama, ali nismo došli do takvog odgovora na kakvi smo očekivali. Bilo je toplo-hladno kroz svega toga, svako je gledao neki svoj lični politički interes, najčešće se sve odvijalo od izbornog do izbornog ciklusa koje gde je video za sebe neku korist u tome, nešto je podržao, nešto i nije. Sjećaš se one snimali, planirano je stvarno 12 ovih promotivnih spotova za 12 meseca u godini Pokreta za život. Kada je tadašnje Ministarstvo kulture to podržalo, snimljeno je 5 spota, ostalih 7 nisu nikad ni snimljeni. Novi ministar kulture je zabranio promociju tih spotova u Narodnom pozorištu Srbije kad je trebalo da bude. Imali smo kao za ovaj jedan bilten Pokret za život, lepota će spasiti svet, ako mi spasimo lepotu, koji su podržali Ministarstvo kulture, opština Knjaževac, opština Vranje, opština Čačak, opština Kraljevo. Znači imali smo ponegde neku saradnju sa tadašnjim vlastima i opštinama, ali je bilo i velikog otpora i velikog sukoba, da tako kažem, sa drugim delom NVO sektora koji je bio drugačije orijentisan i kojima smo mi bili negde uljezi na njihov teren u tom trenutku tih udruženja građana koje smo mi hteli da koristimo kao oružje da neke svoje prave vrednosti zastupamo u našem društvu. Dakle, samo još jednu stvar pitam u vezi sa ovom uvodnom reči, a to je da je još tada zasnovana ta centralna ideja borbe protiv bele kuge kao praktično najvažnije borbe za biološki opstanak naše nacije i naše države u celini, da je tada i krenula ta promocija svetinje ljudskog života od trenutka začeća do prirodne smrti, promocija tih pravih vrednosti koje su negde izgubljene u nekom prethodnom vremenu, majčinstva, očinstva, roditeljstva uopšte, stvaranja braka i porodice, porodica sa više dece i kako ti se evo posle tog svog vremena čini prosto kakvom je stanju savremena srpska porodica danas?
Pa savremena srpska porodica je u mnogo gorem stanju nego što je tada bila, a mi tada nismo to znali. Sada vidimo, ali iz ovog ugla vidimo i da smo bili u pravu. Sad, što nismo uspeli, koliko nismo uspeli zbog neke podrške države ili da nismo došli do tog nivoa da to bude državni projekat, nego je to bilo sporadično, mi smo tada iz svog ugla više išli na obaveštavanje, edukaciju, informisanje stanovništva, pre svega mladih ljudi, na vršnjačku edukaciju. Ja sam sa ostalima jedan od autora jednog seminara za nastavnike i profesore, isto se zove Lepota će spasiti svet, koji je akreditovan od strane Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja i koje 4 godine je bio u opticaju, da tako kažem, mogli su nastavnici i profesori da biraju i da slušaju i da dobiju one poene koji su mi potrebni za licencu. Ja, pošto radio sam 14 godina kao veroučitelj u školi, ja sam to isprovodio u Knjaževačkoj gimnaziji, vršili smo obuku vršnjačkih edukatora koji su dalje svojim vršnjacima prenosili o tome kako nastaje ljudski život, u kojim fazama razvoja šta beba, kako zna, kako izgleda beba pre nego što se rodi. To je proces koji smo svi mi prošli, to su oni koji kad su bili mali u majčinoj utrobi, oni jako lepo to shvataju. Znači, iznošeći samo čiste činjenice, ne nagovarajući nikoga ni na šta. Onda seksualno prenosive bolesti, kako? Znači, ne da se deca uče iz reklama u časopisima, čak i udžbenici neki su reklame jer neko finansira da se to sprovodi, nego da im se kaže jednostavno, prosta jednostavna činjenica da je uredan, zdrav, normalan život najjeftiniji, da niko ne zarađuje na tome, a da sve ostalo, bilo koji promiskuitet ili nešto što dovodi u pitanje njihovo zdravlje, neko zarađuje na tome i to više puta, počeo od prodaje kontraceptivnih sredstava, preko abortusa, lečenja neplodnosti i tako dalje. Znači, bolje da čuvamo ono što imamo, svetinju ljudskog života, pre svega svog, onda i tuđeg, i to je neka edukacija na koju smo mi išli. Nismo išli ka tome da skupljamo peticiju za zabranu abortusa, nego osvešćivanju ljudi da to nije dobro. I tu može da se složimo sa svima, čak i onim koji zagovaraju slobodan abortus, da to nije dobro. Niko ne može da kaže da je abortus zdrav. Ali trebamo to da znamo kakve su posledice za majku, a za bebu unutar majke su svakako fatalne, ali i za majku imaju takve posledice. I kako ne doći u takvu situaciju, pa sam ja sa decom organizovao i pozorišne predstave, Srećan ti 18. rođendan mama, gde se radi o maloletničkoj trudnoći, koja je igrana od Vranja do Odžaka, mislim da je najsevernije ovde bilo, i u Beogradu je igrano. Onda smo još jednu predstavu Tamna strana belog, gde isto na temu porodice, su svi likovi iz različitih porodica, a eto, po naslovu zaključujete da tu je neka i droga u pitanju i kriminal i tako dalje. Tako da, eto, mi smo pokušali sa te strane koliko smo mogli, svako iz svog ugla, svako na svoj način, ali videlo se da to može. Znači, preko te sadržaje koje nisu direktna predavanja. Kada smo držali neke tribine i predavanja, dođe 10-20 ljudi. A pozorišna predstava, recimo samo u Knjaževcu, 5-6 puta igrana, od 300 do 400 ljudi uvek je bilo u sali. I tako da to, a ista poruka se prenese, iste činjenici se obrade. Dovoljno je ljudima ukazati na prave informacije. Jer čovek samo jednu informaciju da nema pravo nego pogrešno će doneti pogrešan zaključak za svoj život. To može samo da napravimo paralelu sa današnjim političkim sistemom u Srbiji i da zašto je ovakva medijska slika, zašto ne dozvoljavaju da se vide neki ljudi na televiziji, zašto se kriju prave informacije. Ljudi nisu glupi, samo u nedostatku pravih informacija svako kreira svoju lažnu sliku i tako se normalno ponaša prema tome što zna i koje informacije dopiru do njega. Profesorka, vi ste u Srpskom pokretu Dveri koordinator za socijalno-ekonomske teme i 2 stručna saveta koja iz toga izviru i za ekonomiju i za socijalnu politiku i upravo ste praveći ta 2 izuzetno važna i centralna programa
za našu političku organizaciju negde utvrdili u tim socijalno-ekonomskim parametrima u kakvom je stanju savremena srpska porodica. Čuli smo i još ćemo pričati i o ovom duhovno-moralnom delu te priče, o problemu bele kuge, o rešenjima za taj problem, ali nas interesuje ovaj socijalno-ekonomski deo i kako biste ga ukratko prikazali. Sa čim se sve suočava savremena srpska porodica? Da, u zdravom telu zdrav duh ili zdravog duha zdravo telo, ali i telo srpske porodice strada u figurativnom smislu, naravno zbog toga što su socijalno-ekonomski odnosi u srpskom društvu izuzetno ugroženi i po mnogim parametrima se srpsko društvo sada već svrstava izvan zone zaštite koju predviđaju civilizovane države u oblasti ljudskih i naravno socijalno-ekonomskih prava. O tome sasvim sigurno govori i rastuće siromaštvo, emigracija mladih, takođe i način na koji ljudi koji treba da osnivaju porodicu, koji su u tom fertilnom periodu, odustaju od toga jer ne mogu da pronađu zaposlenje. Evo, primjer radi 30% i više od 30% mladih u srpskom društvu je nezaposleno. Osim toga, sve ove stvari koje se dešavaju i zbog partokratije, ali i zbog ovog eksperimenta neoliberalnog koji smo prošli, koji još uvek prolazimo, nažalost, doveo nas je dotle da su te vrednosti stavljene na marginu i da je srpska porodica zapravo najugroženija ekonomskim i socijalnim statusom u kome se nalazi. Evo, reći ću vam neke osnovne samo podatke koji će vam reći zbog čega se sve te devijacije koje se i u porodici javljaju, najpre javljaju zbog toga što porodica nije socijalno zaštićena dovoljno, a takođe i ekonomski je zaista devastirana. Jer šta reći o porodici u društvu u kome je 1/3 stanovništva ispod stepena koji označava rizik od siromaštva ili gladuje. U Srbiji 7% ljudi bukvalno gladuje, a još 23,4% se nalazi ispod granice siromaštva koji predstavlja to je međunarodno priznati definisan parametar, da je to 40% od prosečne zarade u jednoj zemlji. Dakle, 1.800.000 ljudi ima manje od 40% prosečne zarade, znači to je negde oko 200 evra. Takođe, ogroman broj porodica i mladih koji treba da ih stvaraju zavisi ne samo od svojih roditelja, zavisi od svojih deka i baka koji primaju penzije, a status penzionera u Srbiji je takođe vrlo ugrožen. Tako da svi ti ekonomski parametri govore o tome da je ugrožena i finansijski, i ekonomski, i socijalno, i sama porodica. I onda nije čudo da je Srbija prva u Evropi po tome, tu smo prvi u Evropi, dakle nismo samo balkanski ili svetski tigar, kako nazovu ekonomski, nego smo prvi po broju emigranata iz Srbije. Samo između 2011. i 2016. 245.000 mladih ljudi je otišlo iz Srbije. To su mladi ljudi koji treba da zasnivaju porodicu ovde, koji su trebali, ali nisu, nego će zasnovati na drugom mestu. To su ljudi koji treba da troše ovde, pa i naš budžet im je oštećen. I postoje naravno i sve te projekcije koliko Srbija gubi zbog toga što nema adekvatnu ekonomsko-socijalnu politiku, već smo mi praktično žrtve jednog 20-godišnjeg pa i 30-godišnjeg stanja u kome je najpre u doba ratova i sankcija, a potom od 2000. ovog jednog zaista eksperimenta ekonomskog u kome smo mi postali žrtve jednog smišljenog eksperimenta gde je došlo do mnogih pogubnih ekonomskih dejstava koje su naravno rušile ne samo živote građana, već i porodicu. Šta reći o pljačkaškim privatizacijama, o seljenju javnih bogatstava u privatne fondove, pa potom sve ove mere takozvane štednje koje su zaista najsiromašnije grupe ljudi pogađale, poput smanjenja penzija, politike malih plata, politike privrednog razvoja na račun blagostanja građana i tako dalje. Jer vi razvijate privredu time što dajete najviše stranim investitorima, a s druge strane imate najveći procenat siromašnih u Evropi. Iza nas su samo Albanija i Severna Makedonija po stepenu siromaštva. Tako da su to neke brojke koje zaista govore o tome da porodica i ne može da bude u boljem stanju kada država o njoj ne brine.
Pomenuli ste na današnjem predstavljanju programa socijalne politike jedan novi izraz koji mislim da je veoma važno da gledalci čuju i da ga pojasnite, to je zaposlena sirotinja. Da. Zaposlena sirotinja je jedan fenomen koji mi ranije u ranijim društvima nismo imali, jer znate, ljudi su se uvijek borili da završe školu, da steknu zaposlenje i onda se smatra da je egzistencija omogućena. Međutim, to sada više nije slučaj. Ta politika niskih plata na račun privrednog razvoja, takozvanog, dovela je dotle da vi imate ogroman broj ljudi koji rade, ali koji ne mogu da se iščupaju iz siromaštva. Jer, kako beše, oko 350.000 ljudi u Srbiji prima minimalnu zaradu. To vam je sada negde oko 32.000 dinara. Ta minimalna zarada nije ni koliko je minimalna potrošačka korpa. I kako neko može sa tim da izdržava i samog sebe, a kamoli još porodicu, a kamoli još decu, iako još ima više dece. Dakle, to zaista jeste zaposlena sirotinja i to postaju marginalizovane društvene grupe, jer i deca iz tih porodica, a naravno i sami ljudi, osim za puku egzistenciju, a vrlo često ni za to, oni nemaju mogućnost da učestvuju u društvenim zbivanjima i postaju potpuno marginalizovani i isključeni iz društva. I to je jedna stvar koja će, ukoliko se stvari ne promene, obeležavati naše društvo i u budućnosti. Jer mere koje se sad, pandemija je samo ogolila ove stvari, one su postojale i ranije, ali sada su te društvene grupe mnogo ugroženije nego što su bile. Jer Srbija je jedina evropska zemlja koja nije imala ciljane i specifične mere koje će u pandemiji pomoći najosetljivijim društvenim kategorijama. Tu takođe podrazumevam i zaposlenu sirotinju, znači ljude koji imaju ispod minimalnih zarada, i to postoji. Takođe, tu spadaju, po meni su i penzioneri sirotinja, jer imate 100.000 penzionera u Srbiji koji se vode kao penzioneri, a imaju primanja mesečna 10.000 dinara. Kako beše, 1.000.000 penzionera u Srbiji ima manje od prosečne penzije koje je 27.000 dinara, a još jedan ogroman broj ima, recimo, 300.000 domaćinstava ima prosečna primanja od 12.000 dinara. Znači, domaćinstvo koje je praktično porodica treba da živi od 100 evra mesečno. To nije normalno. Dakle, ne možete finansirati privredni razvoj, a plus da pomenemo sve ove devijacije koje imamo u javnoj potrošnji, u ogromnoj korupciji. Dakle, tamo odlaze pare umesto da odlaze u opstanak ovog društva, jer srpskom društvu je ugrožen opstanak. Jer mere koje se sada preduzimaju će uticati na naredne decenije u kojima ćemo živeti u ovom društvu. Danas smo upravo predstavili zajednički program i porodične i socijalne politike koji su naravno komplementarni i dobro se međusobno uklapaju i volio bih da evo za naše gledalce ponovimo neke od tih osnovnih ciljeva nove porodične politike i naravno sagledano u svetlu ovih novih izazova koji su pred nama, to su i ova 3 zakona koja predlaže ministar Gordana Čomić, kadar bivše vlasti u ovoj novoj vlasti Srpske napredne stranke, koja nam nikada u predizbornom programu nije obećavala zakon o homoseksualnim brakovima ili tome slične stvari, a sada preko Gordane Čomić to gura nova vlada. I volio bih prosto da od tebe čujemo, Saša, šta su te ključne, identitetske, idejne, temeljne vrednosti na kojima bi trebalo da počiva savremeno srpsko društvo kada je porodica u pitanju. Ovako, napravih malo jedan povezivanje sa onim što smo pričali malo pre, evo sada kada smo mi iz neke edukacije krenuli da uđemo u politiku i da iz pozicije nekad buduće vlasti promenimo nešto u društvu. A šta smo shvatili tada? Da iako za formiranje porodice znamo da najsiromašnije društva se najviše rađaju, da je ipak potrebna podrška ljudima, ne ono što je možda svi znamo da za formiranje porodice rađene dece možda i ne treba toliko para i ne znam koja je pomoć, ali je pitanje šta čovek očekuje i da očekuje pomoć od države i da očekuje neku sigurnost, da očekuje egzistencija da mu je obezbeđena i da duži niz godina unapred zna šta će da se desi u nekoj državi. I ta neizvesnost tera naše ljude da ne ulaze u rizik, a to su višedetne porodice,
zato i odlazi u inostranstvo i sve ostalo. I shvatili smo da moramo iz te edukacije da krenemo u konkretnu politiku i došli smo do ovoga što smo ovde, da imamo i konkretne mere koja treba priložiti za rešenje. Iz tog ugla, kako država može da obezbedi egzistenciju porodice i porodična politika iz ugla recipijenta nekoga ko treba da koristi, a socijalna ekonomska politika iz nekoga ko treba da obezbedi to porodici. I u tome se mi slažemo sa profesorkom i gledamo iz dva različitog. Ja tražim od socijalne politike nešto, od ekonomske, od zdravstva da meni ispuni. Ja sam običan čovek koji je svaki drugi, nečiji sin, nečiji suprug, nečiji roditelj, koji očekujem nešto. I mi treba da napravimo jedno društvo po meri naših porodica, jer porodica je nešto što treba da da tu sigurnost. Sećate se u komunizmu da smo hteli da svi radimo koliko možemo, a da imamo koliko nam treba. Pa ne može država to da nam da, ali porodica može. Jer u svakoj porodici mi dajemo članovima porodice koliko mu treba, a svako doprinosi koliko može. A povezuju nas međusobna ljubav i možemo to da prepoznamo. Ali van porodice, nekom širem društvenom nivou, to je nemoguće. I mi treba da stvorimo uslove da svaka porodica bude sigurna kuća, onda bi bilo i manje nasilja u porodici, kad bi bila osigurana egzistencija. I u tom pogledu su i sve naše mere koje smo predložili, pre svega od same definicije porodice da je brak institucija koja je zasnovana između muškarca i žene, da porodica je nešto što čine supružnici sa svojim roditeljima, svojim potomstvom i koje god kategorije porodice može, i samac je porodica ako čovek živi sam, i staračka i samačka domaćinstva, i tek u zasnivanju mladi bračni parovi i parovi kojima se rađa deca, znači od nekog svijanja gnezda, punjenja tog gnezda, pražnjenja gnezda i tako dalje, da u svakom trenutku bilo koja kategorija porodice i bilo kojoj fazi razvoja te porodice bude zaštićena, da ima pomoć od države i da se osjeća sigurno. I zato smo mi izneli prvo načela koja su osnova za mere koje treba preduzeti radi tog ostvarivanja. Dozvoli samo da te tu prekinem. U tim načelima i generalno Dveri su bile prve koje su stavile porodicu na prvo mesto u svojoj politici i još 2011. smo predložili Ministarstvo za porodicu koje vlada tek ove godine, to jest u ovom mandatu, uvela unutar aktuelne vlasti. Da li i kako prosto doživljavaš šta je problem, znači šta su centralni ciljevi i samim tim centralni problemi koje prepoznaje ova porodična politika Dveri da treba da budu rešeni? Centralni problemi u porodičnoj znači to su ekonomski i socijalni problemi koji moraju da budu rešeni u smislu ne sme da nijedan član porodice bude nezapošljiv. Znači, da ne bude prioriteti pri zapošljavanju partijska pripadnost, nego oni koji su najugroženiji. Naravno, prema svojim mogućnostima i stepenu stručne spreme, afinitetima koji imaju i tako dalje. Znači, moramo da brinemo o tom društvu. Znači, pre svega treba dati pomoć već postojećim porodicama, da roditelji brinu o svojoj deci, da zbog siromaštva ne budu izuzimana deca iz porodice i davana hraniteljima koji dobiju velike pare za hraniteljstvo, kao i potreba da deca brinu o svojim roditeljima u starosti. Isto može država da stimuliše i negu starih osoba od strane porodice i članova domaćinstva, što je mnogo prirodnije i efektnije. Znači, to su neke socijalne stvari i što se prepliću sa ekonomijom, znači stimulacija zapošljavanja prvo onih prioritetnih slučajeva da u svakoj porodici bude bar neko zaposlen, stimulacija poslodavaca da imaju interesa da zapošljavaju porodične ljude, da
ne otpuštaju žene zato što ostanu u drugom stanju ili da neće da ih zaposle zato što će ostati u drugom stanju, već da upravo žele da porodične ljude i takve žene zaposle zato što imaju neku stimulaciju od države ili poreske olakšice ili poreske olakšice na plate. Sa svakim rođenjem deteta može da se smanji stopa poreza ili će da imaju veće plate roditelji ili će da ima manje izdatke poslodavac. U svakom slučaju je to stimulacija za poslodavca da da posao takvim osobama. Čak najbitnije je kako ljudi šta prepoznaju. Ljudi su sad najviše uplašeni za egzistenciju i kako će opstati i preživeti, naročito sad i u vreme korone. Po istraživanjima se pokazuje da ljudi se manje plaše za svoje zdravlje nego za ekonomsku egzistenciju, kako će preživeti i gde će naći prosto pare za osnovne stvari da prežive. Koliko je kategorije ugroženo samo ovim merama. Treba podržati mala i srednja preduzeća porodična gazdinstva. To je veliki broj malih gazdinstava, malih porodičnih firmi koje zapošljavaju veliki broj ljudi i veliki mogućnosti za zapošljavanje tu ima, nego neka strana korporacija koja ima određeni broj, najčešće to nije veliki broj radnih mesta koje su debelo subvencionisane i to od naših para koje se uzimaju baš od tih plata, penzije i tih najsiromašnijih kategorija stanovništva. Treba povećati broj porodilišta u Srbiji. Znamo da kako se smanjuje broj stanovništva, tako se i kriterijum za u pojedinim mestima se preti da se ugasi ta porodilišta koja postoje. Onda se postavlja se pitanje koliko daleko su porodilišta, da se uvede još jedan kriterijum daljine. Imamo i neke alternativne metode porađanja kao što su metode kod kuće. Sada najbogatiji slovi stanovništva se porađaju kod kuće, iako to zakonom nije regulisano. Moglo bi to da se omogući i svima, naravno gde se steknu uslovi, da se prati trudnoće i dalje to moguće i nije i kako je. Uglavnom, za školsku decu, za predškolsku decu, besplatne užine, udžbenici, što je profesorka spomenula u predstavljanju programa, to nije tako neizvodljivo, jer izvodi su velikim brojem i opština, znamo da je u svoje vremeno i u gradu Beogradu samo bilo, pa su mnogi opštine to uvele, u Knjaževcu su besplatne užine za svu školsku decu, besplatni udžbenici za svako treće dete i na nivou Republike i mnogi opštine daju stimulaciju, ali znamo da tu na tim udžbenicima, evo sad se pojavila inicijativa i za besplatne udžbenike, da se velika borba vodi tu i polemika. Može to da bude jeftino, može da bude besplatno, naročito sad kad je ovo online nastava, škola na daljinu, mnogi udžbenici se uopšte ne koriste, nego se šalju materijali online i deca sad uče online i mislim da je bespotreban izdatak za roditelje. Menjanje udžbenika svake godine, novi programi, to je besmisleno, samo veliki izdatak i neko zarađuje na tome. Užine isto može se spremati od domaćih namirnica, proverenog kvaliteta, zdravih, zdravstveno bezbednih, biološki vredne hrane, organske po mogućstvu, naravno od onih namirnica koje možemo mi da proizvedemo. Time bi se stimulisala naravno i domaća proizvodnja, a i naša deca bi jela zdravu hranu. Sve to zavisi samo od nas i sve to može da se organizuje. Podrška i besplatan sport za svu školsku decu i omladinu, kao i amaterska kulturno-umetnička društva. To je nešto što nam daje širinu i kvantitet iz koga izlazi kvalitet. Ne može se samo profesionalni sport stimulisati i davati pare i dovoditi, ne znam, igrače iz belog sveta, a zapostavljati neko zdravlje stanovništva i neka široka primjena sporta. Isto to sve zavisi od nas.
To su, eto, tako, neke mere ovako nabacane. Naravno, ima toga još i naravno pričat ćemo u drugom delu emisije, ali želeo sam samo da se profesorka nadoveže sa ciljevima socijalne politike. Prosto da vidimo gde je to u odnosu na porodičnu politiku, pa da dođemo do još konkretnih mera i porodične i socijalne politike. Ako se ne varam, u vašem predstavljanju novog programa socijalne politike Srpskog pokreta Dveri naveli ste 9 ciljeva. Tako je. 9 ciljeva, jer mi smo proučavajući ugroženost ljudi u Srbiji i stanje socijalne potrebe u Srbiji, jer ja sam Srbiju nazvala zemljom i državom sa socijalnim potrebama. Dakle, nisu samo građani sa socijalnim potrebama, već je čitava država socijalne potrebe. I mi smo krenuli od svih tih ugroženih kategorija i vidjeli smo da ih je više, pa smo u odnosu na njih formirali i ciljeve. Tako da prvi od ciljeva je onaj koji želi da obezbedi pravedno radno zakonodavstvo, uslove rada i zaštitu prava zaposlenih. Jer kod nas su zapravo izmenama radnog zakonodavstva vrlo ugroženi zaposleni. Imate takozvanu prekarnu zaposlenost, ljude koji nisu nigde ni prijavljeni, koji nemaju nikakva prava, bez prava na sindikalno organizovanje. I mislimo da neko ko treba da hrani porodicu je vrlo bitan. I to je pre svega zaposleni i to je naravno taj prvi cilj socijalne politike. Nakon toga mi se obraćamo borbi protiv siromaštva i taj drugi cilj se zove Dveri za društvenu jednakost, borbu protiv siromaštva i za jaku srednju klasu. Jer smatramo da bez jake srednje klase, koja je danas toliko istanjena, nema ni zdravog društva, jer danas je kod nas društvo potpuno podeljeno na jedan ogroman deo sirotinje, na jedan tanki sloj srednje klase i na ogroman broj bogataša. I na vrlo mali sloj bogatih građana. Tako da taj cilj Dveri za društvenu jednakost treba da omogući da što manji broj ljudi u Srbiji bude društveno isključeno zbog siromaštva i tu ima niz mera koje predstavljamo. Takođe, tu je sledeća kategorija koju socijalni program uzima u obzir su deca i ovaj cilj zapravo smo nazvali Dveri za brigu o deci i za politiku jednakih šansi. Možemo da kasnije pričamo o merama, ali tu nam je osnovna ideja da deca kao najosetljiviji deo institucije porodice, koja je opet postala osetljiva kategorija u društvu, budu najzaštićeniji delovi našeg društva i da tu naravno ima više mera, od kojih je Saša i pomenuo neke, da će sva deca primati dečiji dodatak i tako dalje. Sledeća kategorija zaštite su stari. Dakle, ne samo penzioneri, već i oni koji žive bez ikakvih primanja, a kojih je mnogo. Tako za dostojanstven život starih je sledeći cilj koji treba da se kroz mnoge mere ostvari. Potom sledeći cilj su kategorije ljudi koje su vrlo skrajnute i van domašaja naših pogleda, a to su osobe sa invaliditetom i deca sa teškoćama u razvoju. To je posebna kategorija koja se mora od strane države obezbediti posebna podrška i zaštita i mi smo tome posvetili brojne mere. 6. cilj je usklađivanje privatnih i poslovnih obaveza. Da bi porodica mogla da funkcioniše, da bi bila u ravnoteži, je neophodno da i država pomogne da bi radne obaveze i profesionalne bile usklađene i onda bi se ljudi lakše i opredeljivali za brak. Tu smo takođe predvideli i pomoć instituciji zahvaljujući kojoj mnoge porodice funkcionišu, a to su čuvene deke i bake, zahvaljujući kojima mnoge porodice i opstaju i predvideli posebne mere subvencije i za te ljude koji su podrška porodici. Jedna kategorija koja je takođe vrlo ugrožena u Srbiji su prezadužena domaćinstva, prezadužene porodice i njima smo posvetili 7. cilj i on se zove Dveri za pravdu za prezadužene i zaštitu osetljivih kategorija stanovništva od izvršitelja. To je poseban problem i postoje mnoge organizacije koje se time bave, ali to je zadatak za državu. Potom, 8. cilj je Dveri za povoljnu stambenu politiku i stanove za sve generacije. Jasno je da je to jedan od razloga zbog čega mladi se ne usuđuju za formiranje sopstvenih porodica, jer nemaju sredstava za kupovinu stana. 80% mladih živi sa svojim roditeljima u Srbiji, što je takođe jedan frapantan podatak.
i ovaj cilj zaslužuje posebne mere koje smo predvideli. I na kraju, 9. cilj je Dveri za ravnopravnost polova i za zaštitu i sprečavanje od nasilja u porodici i nasilja uopšte. Svaki od ovih ciljeva ima 10 mera i mi možemo da, ukoliko je to interesantno, da pomenemo i neke od tih mera. Obavezno, jer mislim da se u ovim konkretnim merama o kojima ćemo pričati u ovom drugom delu emisije zapravo vidi koliko je ovo jedna istinska i prava alternativa sadašnjem sistemu koji jednostavno ne haje za porodicu i za socijalnu politiku na pravi način. I u tom smislu bih voleo da zapitam Sašu, video sam u najavi onoga što su neke novosti koje donosi program porodične politike Dveri, da se predviđa da 15. maj, Svetski dan porodice, postane državni praznik u Srbiji, da se predviđa uvođenje zaštitnika porodice, nacionalni savet za porodicu, a i da svaka lokalna samouprava ima, da tako kažem, poseban odbor koji bi se bavio tim pitanjima. Kako je dakle to zamišljeno i kako bi porodica zaista mogla dođe na prvo mesto u ovom društvu i državi? Pa to su neke osnovne polazišta koje bi država pokazala u stvari svoju spremnost da je prešla na tu stranu zaštitnika porodice i prijatelja porodice, da kroz institucije bi na taj način bilo rešeno. Meni ovo sadašnje uvođenje Ministarstva za porodicu više dođe kao ikebana u ovoj vladi. Nisam video nešto konkretno šta bi to ministarstvo uradilo, dok nasuprot tome neka druga ministarstva rade i tekako nešto što promoviše neke antiporodične vrednosti i što će nas u nekoj bliskoj budućnosti, ako sve bude prošlo tako bude usvojeno, staviti, da tako kažem, van zakona i sve ove naše mere proporodične i pronatalitetne politike će biti diskutabilne jer će biti tretirane kao nešto što narušava ravnopravnost i ne pogađa sve kategorije stanovništva. Šta sad kad neke istopolne zajednice budu želele da i one imaju stimulaciju za rađanje ili tako nešto, jer mi moramo da tretiramo sve isto i njihova ljudska prava će biti ugrožene i tako dalje. Znači, ima tu mnogo nerešenih pitanja i mnogo je veća opasnost nego što se želi da se prikaže. Mi imamo iskustvo dugogodišnje borbe protiv toga i ukazivanja na ideologiju homoseksualizma koja dok još nije se ni toliko eksponirala, pričali smo da nije cilj paradiranje na ulici, nego paradiranje kroz institucije, što oni i ne kriju, da i ovo sad aktuelna vlast pokušava da predstavi kao da to nije brak i da to nije pandan braku, da je to nešto drugo, jer znaju da većina glasača te vlasti i napredne stranke ne podržava to i pokušaju da to prikažu da to nije to, nego eto samo ćemo mi njima da uradimo, a oni pristaju na to znajući da je to samo jedan korak ka onome što žele sledeće i to i dalje ne kriju. Znači do uspostavljanja prave jednakosti, usvajanja dece i svega ostalog. I verujte, meni je teško i da pričamo o svemu tome, jer mi godinama pokušavamo da se koncentrišemo na to kako da unapredimo porodični život, dostojanstvo života u porodici, kako da se poveća natalitet, kako da se spasi ova Srbija od bede ekonomije. I onda sad mi se nameće neka nova tema koju treba da čitam i da neke zakone koje neko predlaže i koji želi da uruši još više ono protiv čega se mi borimo. Tako da, kažem, naporna mi je i sama ta tema. Ono što smo mi predvideli u cilju dugoročnog ostvarenja zaštite porodice u Srbiji, da osim Ministarstva za porodicu koji treba zaista da radi svoj posao, treba uvesti i zaštitnika porodice kao nezavisnu instituciju, kao što sada imamo zaštitnika ljudskih prava, zaštitnika na privatnost. U svakom lokalnom budžetu treba biti predviđena sredstva za pomoć porodici, treba biti nacionalni savet za porodicu i takođe pri svakoj lokalnoj samoupravi treba napraviti odbor za porodicu.
koji bi naravno imali svrhu i cilj da štite porodicu kao nezavisna institucija, da daju savete i mere koje treba preduzeti i ostalim oblastima društva i ostalim ministarstvima i koji trebaju signalizirati šta je to najakutnije i najbrže šta može da se uradi. Mi predlažemo takođe da se uvede jedan novi kriterijum, kao što sada imamo obavezu prilikom predlaganja novih zakona da bude usklađeni sa zakonodavstvom Evropske unije, da predlagač bude imao u budućnosti obavezu da u preambuli tog zakona ili predloga odmah kaže kako će uticati na porodicu. I mislim da se tako nešto slično radi u Mađarskoj, da to nije ništa novo i da vidimo da porodica u stvari bude mera onoga da li je nešto dobro ili ne, kako će bilo koja društvena aktivnost, zakon, uredba uticati na porodicu, da mi time možemo da izmerimo da li je to dobro ili loše. Upravo to sam htio da te pitam. To znači u praksi da program porodične politike Dveri predlaže da u svim društvenim oblastima, od ustava preko zakona do nižih uredbi, jednostavno se svaka ta odluka meri time da li je za ili protiv porodice, odnosno koliko poboljšava život porodice u Srbiji. Je li to to? Jeste, to je to i to je merilo da li je taj predlog dobar ili loš. Znači, od ustava kroz zakona da se svuda to provuče i najbolje je paralela, kao sam rekao, za usklađenje sa zakonodavstvom Evropske unije. Zašto ne bi bilo usklađeno naše zakonodavstvo sa proporodičnom politikom? I to je najbolje kad bi se celo društvo i država tako okrenule i to je, vidim, jedini način da mi opstanemo, da na kraju 21. veka još uvijek postojimo kao država i kao narod. Profesorka, mnogo je mera socijalne politike, više desetina njih na kojima ste radili, ali volio bih da nam sada posebno predstavite taj deo koji se tiče fiskalne politike, poreskih olakšica i svega što bi neka buduća porodica mogla da računa kada Dveri dođu na vlast. Da, pa jedan od najznačajnijih mehanizama i instrumenta su mere poreske, odnosno fiskalne politike, bez obzira na sve ove ciljeve, jer porodica jeste u fokusu svih ovih ciljeva, bez obzira da li se čovjek odluči da zasniva brak ili živi u vanbračnoj zajednici, ali ako želi da ima decu, bitno je za njega pre svega gde je zaposlen, tako da smo i za zaposlene predvideli da cenzus, odnosno cenzus za oporezivanje bude smanjen i da minimalne zarade samim tim budu oslobođene od poreza. Samim tim će i primanja biti veća, pa će i porodica imati veće ekonomske moći. Pored toga predvideli smo i smanjenje i poreza i doprinosa na zarade koje će omogućiti da do 2030. godine umesto 67% koliko se sada ti porezi i doprinosi plaćaju, oni budu 50%. Tako što, rekao ste vi, to jeste u skladu sa porodičnom politikom, jer će omogućiti porodicima da imaju veća primanja i da njihove mogućnosti budu veće. Ne samo to, mi smo predvideli i u oblasti zaštite dece, predvideli smo da sva deca imaju dečji dodatak u Srbiji, a da deca iz osetljivih društvenih grupa, tu pre svega mislim na porodice sa samohranim roditeljima, decu koja imaju neke posebne potrebe i tako dalje, imaju bar 50% viši dečji dodatak u odnosu na to. Porodici će takođe značiti i mera po kojoj se pravo na stipendiranje, odnosno da taj i dečji dodatak, ali i individualnu stipendiju nakon punoletstva predviđa da svako dete nakon punoletstva ima stipendiju do zaposlenja i da, naravno, ukoliko je redovni student, takođe tu stipendiju može da prima. I alimentacioni fond koji smo predvideli je nešto što treba da zaštiti porodicu, a pre svega porodice samohranih roditelja, da bi ih zaštitila država od nebrige drugog roditelja. Takođe, podsticaj za zapošljavanje mladih kroz takozvane stepenaste poreze, gde bi poslodavcima bilo lakše da ih zapošljavaju jer bi plaćali proporcionalno godinama zaposlenog niže poreze i doprinose, je takođe jedna mera koja će porodici pomoći i budućoj i sadašnjoj.
Mnoge te fiskalne mere takođe i ovima koji sada kategorijama stanovništva koji omogućavaju porodicama da prežive, to su penzioneri. I za njih smo predvideli da svaki penzioner sa minimalnim primanjima ima još 100 evra mesečno da bi mogao da opstane, a pogotovo za one koji nikakva primanja nemaju. Jer ne zaboravite, danas u Srbiji 90.000 porodica prima neki oblik socijalne pomoći, 90.000 porodica, a osnova socijalne pomoći je 8.500 dinara. Što znači da kod nas oko 300.000 porodica živi sa, odnosno 7% stanovništva, odnosno 400.000 ljudi živi sa, odnosno tih porodičnih domaćinstava živi sa 100 evra mesečno. To je zaista nešto što se mora promeniti i zbog toga smo, kažem, brojne mere predvideli, takođe i mera za obezbeđivanje stambenog prostora i dostupnosti stambenog prostora je nešto što će omogućiti porodici da se zasnuje, da funkcioniše i da se mnogo manjim troškovima može da funkcioniše i da preživi. Da, tu ste predvideli jedan interesantan nov koncept povratka na stanove za iznajmljivanje koji bi bili mnogo povoljniji i koje bi zapravo gradila država, odnosno ona bi stajala iza jednog takvog projekta. Da, država mora da preuzme funkciju brige o porodici i da taj svoj brod od nekih drugih vrednosti skrene ka porodici i zbog toga smo predvideli da se stambeni prostor u buduće organizuju u saradnji sa državom koja će ili na lokalnom nivou ili na centralnom praviti konzorcijume sa domaćim građevinskim preduzećima koja će spraviti stanove za iznajmljivanje i oni će biti po nekim povlašćenim kirijama. Na kraju to postoji na zapadu, vi ne morate biti vlasnik stana da biste imali gde da živite. Kaže Aristotel, vlasništvo je skup luksuz, ali ako imate subvencionisanu kiriju, vi ćete onda biti spremni da živite i da razmišljate uopšte o osnivanju porodice. Takođe ti stambeni fondovi, tu smo takođe stambene zadruge predvideli povratak stambenih zadruga i tako da u okviru te mere ima više, u okviru tog cilja ima više mera koje omogućavaju porodici da ima mesto gde će da svi žive. Takođe i u okviru ekonomskog programa smo predvideli omogućavanje, odnosno subvencije države za povratak ljudi na selo. Jer ima danas mnogo ljudi koji bi želeli da žive na selu, ali znate da biste se vratili na selo, vi mora da imate neki kapital. I taj kapital bi trebalo da država omogući, pa makar se to posle i vraćalo ili da se daju bespovratna sredstva. Tako da svaki oblik života porodice na neki način se može unaprediti i fiskalnim aktivnostima države, i direktnim subvencijama, i podsticajima koji će omogućiti da porodica ima dostojanstven život. Pa evo, prevodeći kraj ovaj naš razgovor, jer je tema naravno beskrajna i siguran sam da ćemo je se stalno vraćati. Volio bih da pitam Sašu, ono što je za mene lično veoma važno jeste da je program porodične politike Dveri predvideo, a i ti si to pominjao, bukvalno sve kategorije porodičnog života. Dakle, ne sme se niko zaboraviti. I samci, i porodice koje ne mogu da imaju dece, i samohrane majke, samohrani očevi, staračka i samačka domaćinstva, naravno mladi bračni parovi, naravno porodice sa više dece. Imamo i tu anomaliju da recimo porodice sa 5 i više dece ne mogu da primaju nikakav dečji dodatak, što deluje neverovatno, ali da, tako je trenutno u državi Srbiji. To mora da se ispravi. Prosto šta je možda još nešto, evo što nismo iz ovih više desetina mera porodične politike koji su predviđeni pomenuli, a misliš da je važno i da treba na kraju da naglasimo? Pa nismo svakako mogli sve da pomenemo u ovom kratkom vremenu. Ja pozivam sve da dođu kod nas na sajt, bit će verovatno ti dokumenti dostupni pa će moći i da vide celokupan naš program i šta se sve predviđa. Jeste, to su anomalije i koje treba ispraviti. Znači, rekao sam da treba biti zaštićene sve kategorije stanovništva u bilo kojoj fazi porodice. Ako je neka mera predviđena za jednu kategoriju porodice, ne znači da druga kategorija porodice treba biti diskriminisana. Samo za tu drugu kategoriju porodice treba biti predviđene neke druge mere, olakšice, subvencije. Ne mora uvek da se daje, dovoljno je nekad i da se ne uzima nešto.
Znači, oslobađanje poreza, ovi subvencionisani stanovi, izdavanje i tako dalje. Nije ništa, posjetila me profesorka kad sam bio u Holandiji i tamo, kad neko hoće da proda stan u nekom gradu, opština tamošnja ima prioritet da otkupi taj stan i ne prodaje ga dalje, nego upravo ima lista čekanja kome će da izda, koji su prioriteti. Rodi vam se dete u porodici, vi imate odmah veći prioritet i selite se u veću kvadraturu i tako dalje. I rade se suprotno nego ovo što kod nas. Ovde već i ono što se ima rasprodaje se i prelaze u nečije privatne džepove, dok tamo na zapadu se radi suprotno i država, opština brine o svom stanovništvu i teško se prodaju i kupuju nekretnine, niti se bilo šta može da se gradi dograđuje, jer opština tu brine i drži na taj način. Znači, ne samo izgradnja novih, već postoje mnogi stanovi koje ljudi, nemajući potomstva, ostavljaju u opštinama i tako dalje, kojima ona raspolaže, koji mogu da se stave u funkciju i ne da se otuđe prodaju, daju strancima ili ne znam šta, već da se zbrinu neke kategorije stanovništva po subvencionisanim cenama stanovanja. Znači, pomoć i dečji dodatak za svu decu, zdravstvena knjižica i pristup zdravstvenoj zaštiti i lečenju za sve kategorije stanovništva. Znači, ne možemo u 21. veku da neko bude gladan, da neko ne može da se leči, da nema osnovnu zdravstvenu zaštitu. Znači, mi moramo da brinemo jedni u drugima i svima da nam bude bolje. Profesorka, naravno i vas pozivam da izaberete nešto od mera socijalne politike što nismo pomenuli, ali želeo bih možda kao posljednje pitanje da napomenem da mi se čini ta progresivna poreska politika u smislu oslobađanja od poreza za porodične kategorije stanovništva upravo možda ključom reforme poreske politike. Jer onoga trenutka kada stupite u brak, država bi trebala da vam se nađe i da oslobođenjem, odnosno smanjenjem recimo poreza na zaradu ili poreza na imovinu, prosto vama da podsticaj u tom bračnom životu. Kada dobijete prvo dete, da imate dodatno sledeće oslobođenje, odnosno smanjenje poreza na zaradu ili poreza na imovinu, tako za drugo, treće, četvrto, i da prosto ljudi budu motivisani da stupaju u brak i da imaju što više dece, zato što će na svakoj toj stepenici porodičnog života dobiti neku olakšicu ili podršku od države. Je li to koncept socijalne politike za koji se zalaže? Tako je, to je ono zašto se Dveri zalažu, to je fiskalna, odnosno poreska politika osetljiva na porodicu. Država mora svojom fiskalnom politikom da poruči građanima ono što zaista je istina, a to je da je skupo biti sam. I u svim zemljama postoje te olakšice, odnosno ono što se ne primenjuje na ljude koji nisu zasnovali porodicu. To nije nikakva diskriminacija. Ja znam da u Grčkoj to postoji, da ako niste zasnovali porodicu, plaćate viši porez nego kada porodicu imate. Plaćate, ako imate višedetnu porodicu, registraciju automobila, to su neke konkretne stvari koje sam ja videla i na zapadu i svuda. Dakle, to postoji. Stvar je odluke države hoće li podržavati politiku ili ne. Pored toga, osim fiskalne, odnosno poreske politike osetljive na porodicu i na broj dece, odnosno da porez bude manji, što dece bude više i ukoliko se brak zaključi, vrlo bitno je i to što smo predvideli da poreski obveznik treba da postane ne pojedinac, već porodica i da obzirom na broj članova u porodici, na broj prihoda i poreske obaveze budu na taj način osetljive. Tako, to naravno ima i u merama ekonomske, ali i u merama socijalne politike. Također smatramo da svi kažu odakle novac, lako je kritikovati, ali hajde predložiti odakle novac. Novac se može naći. Znate, u našem društvu nije oporezovan luksuz, makoliko to bilo neverovatno, nisu oporezovana bogatstva drugačije od onoga što su osnovni porezi, tako da smanjenje poreza za one koji stupaju u brak i one koji imaju decu i više dece, može se finansirati na taj način što se oporezovati oni koji imaju bogatstva. Zna se šta su limiti bogatstva i broj nekretnina i naravno luksuzni proizvodi koji kod nas čak su oslobođeni i akciza. Tako da ovo društvo je očigledno rešilo da porodicu zapostavlja. Ne mogu da vidim drugačije. Ovo su vrlo jednostavne mere. Ko želi da ih primeni, vrlo lako će ih naći iz tog korpusa. I također, naravno,
sva favorizacija dece putem subvenciji i poreskih mera je nešto što je neophodno da bi se porodica zaštitila, ali i starijih ljudi. Tako da ima tu mnogo mera koje mogu da se primene, osim stambene politike i tako dalje, ali kažem, potrebno je da država reši da u tom pravcu ide i da ovaj brod koji ide ka tom nekom neoliberalnom totalitarizmu i stvaranju od ljudi i građana pojedinaca koji su najbolji potrošači jer drugo nemaju, zaista jeste preduslov i zbog toga je neophodno da se promeni sistem socijalne politike kao što je neophodno promeniti čitav ovaj korumpirani sistem. Hvala vam puno što ste bili gosti u ovoj emisiji, a poštovani gledalci, sasvim smo sigurni da savremeni svet u kojem mi živimo i posebno oni kojima je profit na prvom mestu žele da nas iskorene, da ne budemo deo nikakvog zavičaja, da ne budemo deo nikakve porodice, da ne budemo deo nikakve nacije, religije, da budemo samo, evo kao što čusmo, nekakvi idealni potrošači koji će na rafovima nekakvih supermarketa pronalaziti svoj identitet, a zapravo zaboraviti ko su i šta su. Ova naša emisija između ostalog ima i tu dimenziju da ukaže upravo na promenu sistema kao način kako da se izborimo za prave vrednosti u našem društvu, a po mišljenju Srpskog pokreta Dveri broj 1 u svemu tome jeste porodica koja konačno mora da dođe na prvo mesto u našem društvu i državi. Zato sam toliko ponosan što smo imali priliku da vam i u ovoj emisiji predstavimo porodičnu i socijalnu politiku kao samu suštinu sveukupnog političkog programa Srpskog pokreta Dveri i siguran sam da je ovo verovatno i najkonkretniji i najbolji program porodične i socijalne politike na srpskoj političkoj sceni danas, ali na njega, nažalost, ne može da čuje većina građana Srbije zbog sveukupnog medijskog mraka u kome živimo. Ali to nas neće pokolebati da nastavimo našu borbu. Mi smo potpuno uvereni da porodična politika je najvažnija politika u 21. veku i da će porodica pobediti. Jer ako porodica ne pobedi u ovom društvu i državi, to će značiti kraj ovoga društva i države koje onda neće imati ni budućnost. Ali mi verujemo u Boga i u srpstvo, verujemo u naše porodice i verujemo u ovu borbu da će porodica konačno u Srbiji doći na prvo mesto. Hvala vam što ste večeras bili sa nama i do sledećeg gledanja želim vam svako dobro.